Ja uvek kažem da jedan čovjek možda promeni revolucionarno neke stvari. To je pokazala i sportska praksa, bilo da je on igrač veliki ili da je predsjednik kluba. Ovdje imamo jednu sinergiju između pameti doktora Osmanagića i Novaka Đokovića. Ako je Novak, koji je najveći sportista svih vremena u svetu, kad to kažem, neki se čude, ali je to moj stav. Michael Jordan, koga sam ja obožavao i bio sam gost Čikaga 2 puta zbog Tonija Kukoča, je imao iza sebe fame i folka koji je bio čovjek u rangu predsjednika Amerike. Novak nije imao nikoga, imao tatu i mamu koji se mučili, pozamljivali novac da bi došlo do toga, da ne širimo dalje priču. Dakle, sve je prelepo, pogotovo ova ideja organizovati jedan tako humani turnir za decu ili kamp, kako god da ga nazovemo, bez obzira koje su nacionalnosti. Ostalom, ja sam tako vaspitan. Rođen u Hrvatskoj, radio u Jugoplastici, prešao u Kraljevo, pa u Beograd i pored toga bio selektor u Sloveniji i pored toga radio u 7 zemalja. Dakle, ovo je stvarno fantastična stvar. A o samoj piramidi čovjek se čudno osjeća. Jedino što mogu da kažem, nisam stručnjak za te stvari, moje znanje je vrlo tanko. Ali hvala doktoru, hvala Olimpijskom komitetu Bosne, koji su nas kao i uvek divno primili. Hvala Sarajevu. Ako imate minut, mogu da kažem da sam, kad sam potpisao za Barcelonu, letao, ne mogu da setim gde, za Pariz ili gde, i sa mnom je bio Juan Antonio Samaran i pričali smo. I on me pita, znate vi, signor Maljković, gde je bila najbolja olimpijada? Kaže, Sarajevo, nema nikakve dileme. Tako da, eto, došli smo u grad velikog gostoprimstva, da imam puno prijatelja. Pokojnog Mirzu, Parajića, Pimpeka, to sve moji drugari. Kad bi doveo Jugoplastiku i promovisao hotel na Igmanu, odmah bi me zvali. Šta ti misliš? Da možeš, pa imamo mi službu, ajde silazi dole. Ja šta ću, uzmem nekog golfa pa siđem dole. I onda to traje noćima. Ali opet smo radili i pobeđivali.